Sanibonani. Themba ukuthi niyaphila, themba ukuthi kuhamba kahle kade yagcinana. Themba ukuthi nasonyakeni omusha nje nangena kahle. Yonke into ehamba kahle. Yazi kunento la engihluphayo. Yazi umuntu nomuntu uma ngabe ezalwa emhlabeni ngike nganotice isikhathi esiningi ukuthi kukancane ukuthi uzalwe engekho amacala. Imajority yethu sithi masizalwa sizalwe phezu kwamacala. Lawo macala bese hamba endleleni ebe nomthelelo empilweni zethu masikhula sizingana. Amacala esuke enziwa abantu abadala singeke sibablame abanye basuke benazo izathu, kodwa amacala asuke enziwa abantu abadala. Kuyenzeka ukuthi uzalwe phezu icala lokuthi waphikwa mawuzalwa abakini bakuphika, but wathi masukhula base bekubona ufana nabo, base bekwamukela bekuvuma, kodwa ukuvumeni kwabo azange isathathwa imbuzi kuyebuyele emuva kuyothelwa namanzi kuyogezwa lelicala lahlala emzimbeni wakho, because lihlala kuwe lelicala nakulabo abakuphika futhi liyahlala. Kodwa nje esikhuluma ngaleli kuwe ngoba ngikhuluma nawe njengoba umuntu nje ubukele video. Lelo cala lase liyahlala emzimbeni wakho namhlanje yile licindezelayo elenza ukuthi ungakwazi ukuthi impilo yakho iqhubekele phambili. Kukhona ukuthi uzalo namacala, uzalo nezinkulumo ukuthi ngalesikhathi umama wakhe sakuthwele beno baba wakho babelwa bexabana bethukana ngenhlamba. Mhlawumbe ubaba wakho ngiyabekisa waba nenhlamba ayikhiphayo, wathi mayikhipha yangahlala ngumama wakho yasihlela ihlala kuwe njengomntwana. Kufanele futhi ihlale kuwe because negazi elinye nomama, so into ehlala kuwe into ehlala kuwe. Kuyenzeka uzale osuthwele amacala ngenhloso yokuthi uyithemba labangasekho. Lawo macala uthothi nje uma uzalwa bese ungenwa idlozi, ungenwa idlozi elinamacala. Mhlawumbe ungenwa idlozi labulala abantu nothi umuntu, ungenwa idlozi elithakatha, ungenwa idlozi elaliphinga, ungenwa idlozi lalenza kabi nje lisaphila la emhlabeni. Lokho ukuthi makwehla kwemzimbeni wakho kwehle kube icala. So lokho kubese kwenza ukuthi wena as a person uma ngabe ukukhulu uhamba indlela yakho yokukhula nendlela yokuphila kube umuntu oba umuntu ongazuthi unamacala. Kufana ukuthi uma uzalwa emhlabeni uthi mawukhula bese ungenwa idlozi landlula emhlabeni la umuntu afele ejele eboshiwe. Nawe uthi mawuyihamba impilo yakho lokhu ubona uhamba uthi hayibo kancane kancane ngilandelwa amaphoyisa, kancane kancane ngilandelwa amaphoyisa, kancane kancane ngiyaboshwa ngene ejele. Kanti noma ungenzanga lutho, noma wena nje ungangena lapha esitolo sendiye ufike uthathe uswidi vele uboshwe ugwetshwe, kanti ile idlozi la emzimbeni wakho. So lokho kusenza ukuthi njengoba singabantu masiqhubha impilo sikhula kusenza ukuthi kumele silwele ukuthi laba abantu abasemzimbeni yethu abaphila emzimbeni yethu sibahlawulele lamacala. Yingakho namhlanje majority yabantu inemoya, kodwa kube nemoya okabe itshela ukuthi ineziphiwo kanti akusisi isiphiwo imoya lekuhlupha emzimbeni. Mhlawumbe wangena umuntu owayebulala abantu ufuna ukuthi ethethelelwe lawo macala, ufuna ukuthi egezwe bemuhle, kodwa kube nje obehlupha nje ngena uzongena vele njengendluzo lemzimbeni wakhe ufuna uzomnceda. Wena mhlawumbe ngokubhayizwa wakho nanokubhayizwa kwenyanga yakhe kulapha uvela ugijima ukuthi ufuna ukuyothwasa ube inyanga nothwasela umuntu wayebulala abantu. Yingakho wena bese uphenduka ukuthi ube umthakathi, ngoba vele lento yokuthakatha yokubulala abantu uyithwasele, kanti le moya kwakudingeka ukuthi uhambe uyogeza lo muntu umthethelela amacala akhe ebese yakwazi ukuthi endluliswe, ekwazi ukuthi efike emndenini. Akafikanga lo muntu umoya wakho uyavunguza la uthole lawo macala. Kukhona futhi ukuthi mhlambe ungenwe amacala umuntu noma mhlambe nje uthothi ungenwa idlozi, phela amadlozi awasizi ingilosi ezinhle sithi mhlambe awongcwele. Uthothi ungenwa idlozi nje lo muntu ofuna ukudlulisa isiphiwo semithi yakhe emibi la kuwe, bese ezokwazi ukuthi mase sihlambululekile yena wasusamukelile wena wasusithatha kuye bese ekwazi ukudlulela emndeni ngabe sakucabangela usalohlupheka wena. Ingakho namhlanje kunabantu abaningi abahamba bewuthwasa bebuye behlupheke. Angisho ukuthwasa kumele ukuthi kukwenza ukuthi ubuye ube rich, kodwa ukuthwasa kumele kukwenza ukuthi kube khona indlela oyibonayo empilweni yakho. Manje thina siyahlupheka, samukela imoya sayithatha izifu ngathi yiphiwo zokuphila kanti akuzona iziphiwo zokuphila. Ingakho ngihlale ngithi mina hlungana imoya manithola isikhathi, kube nendlela yokuhlunga umoya, ubone umoya osemzimbeni wakho ukuthi ngabe umoya wedlozi, ngabe umoya wanani, umoya wokuphila noma umoya wokufa. Ngoba kusengenzeka ukuthi wena ujabula kangaka nje ufaka ubuhlalo buze buyoshaya endolwaneni kanti uphethe umoya wokufa. Awukayivezi kusakuheha usakuthenga lo moya wokufa, uyothi umamzwana wawamukela ngokuphelele emzimbeni wakho bese kuyima uqala ubona uphethe umoya wokufa.
amacala okhokha abangasekho la bakwazi le nto kumele niyibuke ngeselibazi lelijulile. Akwazi ukuthi wonke umuntu uyazi uma ungahlangana nabantu abawu-10 endleleni 9 of them banemimoya. Uma ubabuza bonke bazothi bathi kumele ngithwase. Lokuthwaswa ngaka sekubuyaphi kanti njengamanje? Asike sihlakanipheni sivuleni amehlo, sike sibuke le moya efuna ukusiphazamisa, efuna ukudlala ngathi, siyoyilungisa le moya. Imoya yokugula le efuna ukuthi ilungiswe. uNkulunkulu uzobe siyasikhanyisela ke sikwazi ukuthi sithole ukukhanya. Ngiyabonga kakhulu mfethu, ngathi ningaphila nje.